Ori ha TV West nakushemerwa ha program reba hindukire ndi bet komujoni program egi nebereho burizo bari ya Sunday shahi nazekiro eje garukwa mu rwa kabiri shaha mukaga guhyama aha program egi natubantu bwabwa n'abantu batari ba burijo buri muntu oyine cyarabirimo buri muntu oyine cyarebire mbwene buri omwe oyine mbozi haza erizoba twatwara umugisha muhango ubwo kuzomora fotopoto aha omwanya ogurukweto harukoto aharuguto rwa Kasese fotopoto turiyo muka y'omwami Tomboijana Adieri haza nanye kintabagambira ndi ya moti Adieri nakushemerwa program kandi reka maze ngambireho kacha abantu Adieri ogu no muntu owashomire bya hoteli akabishoma yabisya muhero kandi tichecho chonka no muntu arukunda ebyobuhangwa omuntu arukunda ebya environment namwe na hitushitami norebe kibira n'ensi yona n'ekibira n'amakagari hagati y'ekibira konka nuwo muntu oturukisha kubantu gamba nawe rizoba nebinjebye embozi n'inungi reka tugende hamwe nakushemerwa Adiera ha program amoti nkizireho mwebale muno kwija kumbungire semeriro muno mazima ntwenda kwanza twakumanya owanyu ahi wazarirwe ninkahi abazaire bawe nbahi kandi okazarwa ryari okay nyo nkazarwa hano in fact rwaro lya Kabarole ebiro yokwezi 11 May kwezi kwa May 19 hati nyine miaka 76 aniraho na weki nyina nyowe bamwetaga Sara Tibanagwa n'isenyo bamwetaga Yosamu Mboijana akabaho katikiro ukama bwa toro na nomba toro mbama mweta katikiro bamweta katikiro ombanyankore no shitwe osombanyankore n'enganzi twe enganzi ninjira nka katikiro betatu bakahindura betaho mukiro beti nabo katandika mukiro yes I think batate de bakatikiro hati nubo batandikira kubeta abakiro yes so muka muri abana bangahi kandi yokoryo wakanga isenyo akasiga abana nkabiro na mukaga aha mukazo omwe nangwa akabaina abakazi bayingi baiti itwena tukakura hamu tukusororangana manyoni mwana wanaka rundiwo mwana wanaka ikintu kabakirohi kyali isenkuruitwe nuwe omu haba reverend babandize hano in fact nuwe yatwiri ni dini Apollo Kivubulaya kugenda zowanyu wankole na Kigezi na handi bamwetaga Reverend Azalia Mtazindwa batwiri dini kurubata barubataga mbatwali dini so ogunu akawali senkuru nyowe yazara isenyowe Yosamu Mboijana Yosamu Mboijana yito yazara nyowe na mgenzi wangu na wakafati na beti nyowe ninyo abana babiri abaka okumalira mwese nyo yes bata nanyonka bandu wakabiri bakuru banje na hati singereho batayite aha mukayikuru wawe bakaba bana babiri twenka yes ojo nindeba life ejo ya katikiro nchiba automatically abana mbabashomere mbwenu mwashomera nyonka somera Kabarole nasomera Nyakasura Kabarole primary school Kabarole primary school and junior secondary school yeah we had chonka junior Karugo wako I mean it's tuasomaga primary tukore exam P6 then soma emyaka 2 igibagetaga secondary but Kabarole kabero so narugiri no Kabarole omushomero mwisomero
Okay. Then kwaragire secondary. Secondary Senior nagenda. secondary. Yes. Wazo mu senior secondary. Nagenda senior Nyakasura. Then kwarga Nyakasura. Narugera Nyakasura nkaho ningonza kusoma obusomesa. Baitu. Okukunda abashomesa. Kandi ningonza abasomesa but tinagendayo. Hati ekyabairaho narugera aho nagenda Kampala oku nekaraga na mukuru wange mwetaga Chris Mbojana akaba lawyer nakiyagamba ebyobusomesa ebyo habwaki otakora ebintu by'engaro so akaba ina munywana we mu Danish nagonza kutandika kukora carpentry but nabyo nabirugaho then nagenda Makerere natandika kukora mu library Makerere library kuko nagonzaga muno kusoma in fact nkaba Nyakasura nagendaga mu holidays ningenda ninkora mu library ya Kilembe Mines akaba ali library akaba ali my brother mukuru wangu ngo yakaraga nagenda nisoma so nkaba ncyali Makerere nubo natungire umugisa gwo kujoininga Uganda Hotels nagenda mu bya hotel in fact obishomere ningo nango ntabisomere nubo natandikire nkatandikira Margarita Hotel narugaho nagenda Semliki Safari Lodge hatoza kukora nko in training mlanka kwega ibintu bya hotel nakinaki oyego kwa restanda oyego cleaninga oyego kuteka usually it was at the reception I was a receptionist had nakoraga reception hati nuho narugirire ninduga Semliki nagenda mu Nairo Mansion Kampala umwaka gwa 1992 natandikiraho nabo ninkora reception beto umwaka gwa 1993 ntunga a French scholarship kugenda kusoma France kusoma bya hotel kusoma diploma it was during Amin's time nagenda nasoma myaka 2 natunga diploma in hotel management bajetaga hotel division hotel co division hotel mini somero lya hoteli mukikaro mbaketa Vichy mu France hati twamazire sanjunena aho abandi bagaruka bagenzi bangu bakaba nisoma nabo bekinyo nabanza kutina kugaruka haba genzi bange mwana we Sento Nyowe bakaba bamwisire as a rebel umuntu akabona Rwanda government in fact bakabaitira haina bus park hano kikaro mbakiyeta Nyakaseke akabari Faris Kasoro na ondi bamwisire nabo bamwetaga Malibu aboli Malibu babaita nanyo natina nagamba abandi bagaruka baitu nekere visa yange yahoyeyo na deciding kugaruka baitu naizire naijana nekara hanu ntagaruke gukora natunga umugisa nagenda Nairobi my brother no akabairikira nagenda Nairobi hati unkabande so ukabanza wako mu Uganda warebe mbera so waza Nairobi nagenda Nairobi hati Nairobi aho no natungira umugisa natunga my brother akabagenzeho Denmark uko akabaina munywani we mu Danish hati natunga umugisa kugenda kuyongera kusoma kora industrial training mu Denmark ikikaro bakitaga Esbjerg oku kamara yo mwezi mwaka gumune kichweka nakunguka mbya hotel na mazire hivi nagaruka mu Uganda sanje na mukaga nagarukira mu Uganda naija natandika gukora a Silver Springs Hotel na nyakuri Kampala hina bugolobi aho ubu wakora nkaki ninkora nkabanza gukora nka assistant manager then natunga umugisa nafoka ya manager nagenda Chobe Safari Lodge Maxton Falls oku nkamara yo mwaka gumu bayongera bampo mulimo gundi pakuba Grand Lodge na kabira hina para
oku naho nagenda naikarayo kuhika mu 78 mu Oktoba 78 obu nibwo bulemu bwa Tanzania na Uganda bukaba nibutandika. In fact ekyabaireho nkaraza ni Mary akaba yiziye kurora Amin ninyo nabahostingire mu hoteli pakuba Grand Lodge. Hati obulemu bwa Kagera bukaba butandikire kandi nikyabaireho ekindi Amin akaba ina mobile van commander post so na interacting na abantu bakaba bamaninga igi commander post ntubaza nabo naki muni bangambira nkuku obulemu buli Kagera kandi halo ekintu ekindi nihera abantu tukakimanyaga habwaki Amin na Nyerere barwaine. Tugambire ekikuru muno ekyabaireho Amin na Nyerere bakarwana obulemu butali bwabo. Oh really? Yegi mu Rujungu bagesta proxy war. Ekyabaireho kandi ntani nkaguza abantu. Kwihaho 1972 kwika 78 bagerela bakabarwanisa Amin. Nibaha grupo ke kabere haihi na Mutukula mu 1978 ni ntera usaho grupo ekabero haihi na Mutukula hati ekyabaireho kikabangu abajungu abokuba nkomo na Mugabe bakabatandikire gerera wo kunura nanka Zimbabwe Rhodesia. Hati Nyerere akabatwekereyo battalions azitwekere Mozambique kukonyera abantu babo nuko beheha abajungu. Hati abajungu basara magezi yigiba mu Rujungu bagiyete conspiracy theory. Yes. Basara amagezi batweka abantu bataito baija batera ame poste ya Amin Kagera nanka Mutukula batera ba withdrawing. Hata Amin yatekereza ngu yatekereza bagerera bali abamwatakingire 72 72 nubo bagarukire hati aho nubo Amin yatahire nkaha nubo yatahire Kagera kanyina n'abantu abandi bakabamanyire bali mumahe bakagenda. In fact mwicuka kurungi bakire Kagera kutera Kagera bridge ni masasi ba ebintu bakozeseze bakabiha Kilembe mines kugenda kutera bridge. Hati ekyabairaho ngu abajungu bagenda Nyerere bamugamba abwaki ubwo musejja akutahira abwaki otamubinga mu territory yao. So Nyerere akaiha amahega akabagali Mozambique battalion za Rugai na Mozambique yabakonyera kwija kubinga Amin Kagera kandi obwe Kagera eriye Amin. Amin kandi akwasira buli anakiri Kagera territory ya Tanzania amahega kabagatahire igatire na bridge. Itsereza twumureho ntugaruka. Korokayo mukahumuro tukiriya program reba hindukire kandi rizoba twataya hari mu rufotopoto twaza kutayira umuntu urukunda ibyo buhangwa munywano wensi aine miti aine bibira aine bidiba aina kandi n'omuntu urukumanya India ebyo kurya namayicara ariye naki mwene mbozi n'enongi reka tugumize munaho. Hati ekyabairaho baije baija babinga ya Amin Kagera sali nawe yarwana barwana naki bata bamwihayo baija batera Mbarara na Masaka. Hari bamaze kutera Mbarara na Masaka bagonza garukayo abajungu bamenyere bo garukayo Amin naita abantu go full hog nuko Tanzania of course akaija Museveni Fronasa na Obote akabaina kikosi maalum boito Joko naki
Museveni yatwara Western Access akaraba Mbarara nejja kuno nabali baje n'Abatanzania Kampala Amin bamwihiraho. That was 79. 79. Okay. Otyo hati aho So obwiro obwiwe oba munankeji pakupa hati Nyerere nimere wakawa na Rugayo na Amin nanyo na Rugayo nagamba ntagonza obulemu kujja kunsanga mu National Park hachi kuwaragayo wijanoza bunarugireyo nejja nkaba nyina brother wange nekara Entebbe Entebbe in fact na bomu zabanze kutera airport ekizaniro kya nkabando na Amin yeije tusanga Lake Victoria Hotel ntunywa kantu kaitu yavuga yagenda airport yagaruka yagamba abasirikali abwake bayirukire naka shero nija kwita omuntu wo mubabiri bagarukei. So obulemu even no kwija kuija Entebbe kwata State House naki nkabandi Entebbe. Okay. So ebyo byona byabaho Entebbe obwire bw'orutaro bwahwa orikire obwire nkabani ngaho narugire Entebbe nagaruka mu Nairo Mansion natandika kukora nka front office supervisor aho no narugirire ninfoka general manager. Okay. Nafoka general manager Nairo Mansion hati nka hostinga Role na hostinga Benaisa na hostinga na Paul Mwanga konko bwire nkobwe abantu aba hoteli hakuba ntaza kuyija dignitaries nkabo n'ibintu ki ntabaho cyo mu magaraganya magaragaitu hati for example King Faisal wa Saudi Arabia obuyizire bakagamba twiha amarwa mu bar abokuba bakunywa amara kandi nyowe kashi ataganywa kabataga musavinga atagaguma iki Amina atakigonze kandi Amini wakananywa amara Amini aganywaga naganywa nagasereka teganywaga publicly obuyajaga agenze in his suite nanywa amarwage saa muenda gwekero navuga nagenda Entebbe. Okay. Baitu wokaboroho rundi ogenzireyo mugundi nambera kunywa amaru tokurugaho atakagenzire that's the type of Amin. Okay. So ebi byona tukabirora. In fact King Faisal yizire, can you imagine during Amin's time ninyo nasigaira munyenka mu hoteli abantu bona babayihamo abandi babayihamo bakambararamo nanyo ninyo nasigaire munyenka but hati can you imagine muwenka batekerwa ngambire akabayina abantu be his own staff yejaga n'ebintu bye na sente ze yejaga nazo ni big yetabata nebishaho bya sente bishaho bya sente yagendaga nabyo Gaddafi akabaroho sanduku kikoto muno kikaba kitakusobora no kugenda mu lift yaitu bantu mbakihimba kandi ikintu ekyanse muno obuyizire atagonze kurara kitabu cy'abakopi bedroom hati twagenda mu State Lodge ogwena Gaddafi ninga ni noriyo King Faisal tukagenda mu ranka mu State Lodge na Kasero no twehire kitabu cya president nikibyamiro stiro mu Nairo but hati ikintu ekindi ngoza kubagambira nko kubakabata kunywa maru hati ambassador we ya mazi kuswaringini na kyafokera ambassador akandaliza twagenda twanywa champagne we na ambassador wa Saudi Arabia twanywa champagne mu rumu but akabamanyire abokuba ninyo nkabasigaire munyenka ntafu yampa gundi yagamba cyonko tagamba
utagamba nkuko nywire hano Amaru and injuka bakampa emitwaro ya sente ikaba emitwaro 3 whatever it is and ezo zikaba sente nyingi muno nanka nkatipu hati ebi byona bikabaho okay hati tugende mu maiso ekyabairaho haba na savinga rule bamwihaho nkabandoho na savinga Benaisa mu hoteli egi kyonka rule yabyamamuga rule yabyamaga mu state house Entebbe but Benaisa akaba ina mu suite obundi yajaga narara mu that kind of thing and Mwanga akaba nyanyo nkaba nyina presidential suite. There were about 45 presidential suites in a master bedroom, in a sitting room and an ekichumbiro and twin bed y'abagenyi. So abo bakaba taraga mukuba yebazamu bakibachahwa balumu yokulia naki yokulia twachumbiraga munaka mu conference hall no akabali ekichumbiro naki buli bantu tubasavinga mu room zabo mu suite zabo buli bantu basavinga so ejo system obo bwira bakama abo bargaho bargahangoma obwa Museveni bwakushanga obwa Museveni nango obwa Museveni ekyabairaho izo twatandikire UPM oryomwe omubojo bamuzeyi yes izo twatandikire UPM kandi obundi ndi general manager Museveni wija wa mubugana nkahi kandi Museveni nkamubugana ubu twatandikire Amini amazire kurugaho nyongezire mu Nairo hotel naho no yararaga nawe akaba inayo suite kyonka nenjoye Kololo family Museveni family ikaraga Kololo but nawe ina suite munanka no yajaga na meeting abantu be bojobe naki abo akaba ina suite then yakumanya tangu no basaku umwisha mwanywana mutamwa kwatagana hati yite nambe twakulire for example vya politics nkabijoininga nyine emyaka 13 twatandika UPC youth wing hano kabarol hano mwaka gwa 19 nkagana gumu nyoti nkatahaga kitebe cyo muntu wondi wena akoze. I've always been a fond member. UPC, even UPM, okay, na PRA, NRM, whatever it is, I've always been a fond member. Okay. Tinka tahaga kitebe kyo muntu wendi akozile. Nokutandika. Hati njo kyabayiraho. Hati bano ba in fact kyabayiraho. Obusumu bwa Benaisa bano boito joko na bobote zinaki they were not comfortable bakabata kungoza muno kaleo kajeno manage alo one time bakagoza kunyahamu during Benaisa's time Ejo Nile Hotel ekeri ya government Okay. And it was under state president's office not Uganda hotels Hati in fact ekyabaira during Kasumi ka Benaisa bano bagonze kunyahamu ba UPC naki akabalo boto anu akaba minister wa tourism hati bahandike baroha balete another general manager wabo kuruga acholi nuwija we general manager and pressing hati nkabandi aho ntunga information ngo banyo banyihiremo hati aho Kasumi yako nkaba in fact yetekaniza kugenda France kora shopping kugenda kugura ibintu no London ibintu bya hotel no London ibintu bya hotel gura spirits naki hati nyimuka nyinkakara ningenda mu Bank of Uganda kwa sente mini processing forex hati ntangana certain canal esirengo yeze kuzumugeza reception
mugamba abaana bazimuharanka hati nyamusana aho nyondi mu banka bagenda bakwata manager ondi akabala headquarters ya Uganda Hotels batekereza bakwasire nyo hati nyo bungaruka lunch time nje kusanga pandemonium abantu bagambira nguyi bakwasire nakina kanyuka ndahano hati nubu ubwo musajja kano wakabalesire ngo Yesu bamugambira manager general manager witu bamukwasi yagamba no hayo mukwata umusajja muherege ngo yezange in the morning naki atuma abantu bagenda bulangi barescuing uli umusajja hati aho binaisa ayata Mr. Kununkanu akabali Minister of Internal Affairs yagamba tomutakuruga hano ibi bya minister akozire bitibikiri hati aho umurimo gwange hati icyabaire kibi ngo oli bakaba bahira kuli akabali already replaced Kampala International already replaced hati bagenzi kunaka kuhamwe senior manager ngo agaruke oli nawe yange nyo muntu aranko mwana muto hati even yabaire hi hati okay binaisa ngaho mwanga aba chairman military commission of course yakoragana na Museveni na kina aho nabo mwanga exikachi suite presidential suite yakabere hine yange alo yejaga no kumbungera at night neja tunywa ham drink and this and that yeah but hati akasumi kakaheka elections zigenda kubaho kumwenda za October elections za hati aho that is rukumurwenda kinanda nkagenda mwekizairo naburebero 12 kutera karuru echa kutwira mu exile chikachiro bakaba minister mu akantipinga ngaba ito joko na bote naki bakamagonza kunyeta bokuba nkani supporting UPM hati aho natunga kagesa nagenda mwekizairo wahungira hi Nairobi kandi nkagenda nkagenda nasendekerezibwa na escort mu Tanzania yampa police escort nkaba nguzire mwanga akaba roho allocation ya matoka abantu bagenda gagura matoka nsaki notunga location so one time karora mukuru wange nakora nkagafa na Bank of Uganda my cousin brother umwetaga Gideon Nkojo agamba bitiyo tomu abantu kandi bakora locations za matoka habwaki utasoba kamatoka sente ndazuko wakagura ukaguza sente zangu luzimba hati one time ngena mwanga musaba kamatoka 160G nubo ba members NRC nubo bavugaga hati bayagambira na yeto munamulimba been serving us kuruga tutandika no tusavinga osemerire Mercedes Benz nkimanyire sente to inazo baito ina bagenzi babo bagayiga baje kwiko hati ngamba nyo wait Benz tingigonza amukuba reka nyomvuga abakuba Benz abasuma baje kunkwata ginyaho abwaki ntatwara kano akatayita hati ngamba nkira hali ugenda kutekerezeho hati kwene told my cousin brother agamba tomu ko budom nyo sente nje kwiko goluguza Benz egi sente zangu luzimba so natunga location ya Mercedes Benz ministry emtwara 37 nagura from Spia Motors na wake one time abamahe bagonza ginyaho ngireta ngita hano umbitoke byange hano inji yitu nkuru ngiserekaho obwire bwagira nufunda konkareka twanze twahomeraho so bunkabandi ningenda mwekize nkeje nagiya hano warga Kampala neje nagiya kabarore wayakira motoka yange nagitwara Ntebe my brother akabaliyo natekanize ibintu byange byo kugenda so ekiro cyo kugenderamo
nkazinduka ningenda Entebbe ningihayo nagihireyo ntahira mu ofisi nkaba nyina na flat ntahira mu ofisi nyetekaniza abantu bona bamanyire ninja omuka kuno Fort Portal batamanyire ningenda abokuba nkampandikire ne baruwa nkahira secretary wange na mutrustingaga nti baruwa higi agitwara presence office sabe leave of absence ningenda for check up in Nairobi for check up in Nairobi ntichonke baruwa higi agitwara mu presence office saa 10 mazire crossing a border hati nkabandi aho ntu Tito Okello atuma abantu kutera kora identity card za abakozi bona munayo hati aho bagamba nyo ningenda Fort Portal ngaruka nditero bagamba tusobora kutera umuntu wandi kisande tatiriyo so batera kisande yange tinka kiroraga ntakirole nuke hati nkamaze kutera kisande tuvuga tugenda wagenda na no musirikali musirikali umukumi wa nanka wa Tanzania Tanzania so hata road block nubantera salute mbagira minister paka Malaba wa matoka hata gena kamalaba musajja masente zikawasigalize wagaruka nyumvuka ngenda hata burahikire Nairobi kagenda mwa njia my brother akaba nikarayo bangambera ali Intercontinental Hotel ageze kora Museveni was coming either from Mozambique or whatever it is biro bya campaign mvuga ngenda ranka musanga Museveni mu ranka Intercontinental Hotel Nairobi tubaza mugambera nko Niger ngamba nakwerinda akuko nyo mazire kurugaye nakino hati ibintu byatwere mweke so exile wa mari ubire buri kwingana ki myaka 5 hii urukora nkahi nkagenda nabanza kora business yange ntayito kashika wajangwe sente zikazwireho izwahere ezamuheruka ziherezo musirikare wakorese ekinagenzire nakora kirikiti natunga bezi yange igi nagiguza naguza akabaro umwana wange ina ka business ntamu akasento bete bintu byasobere nanaka na foka manage nakora consultancy some big hotels and this and that and because I was well trained and what have you so that's how I used to survive so myaka 5 in Nairobi kuno yomuka uhurangu na government emwe yargaho kandi yazaho hati neyo ine connection yayo okay hati ikikuru munungu kingonza kugambera kumno Rwanda kinana na gumu nubo batande nubo role ya joiningire Museveni PRA and UFF kandi bakagikora my brother's house munji ya mkuru wange none ikaraga Kabete and Kabete aho no in fact abandi alo bisane binyena naki yito abatandikire ubulemu ninyo omhali yabo so you koguma no ha support kawani pa support yaheri ihanga kandi nabanaka abantu bona batandikire yuhado kahura Joshua Mugenyi Sam Katabarwa nabo bona abo kuba nyo my brother wanga akabata bamanyire nyo nkabamanyira abo kuba nekaraga nabo naka Munairo hotel so nitwe twatandikire ikintu iki so bwa nyuma y'imyaka 5 usharaho garuka Uganda hati ujotandikira hati bunagarukire nkayizera ke munagamba ati nkongera garuka ki tingoza garuka mu exile tingoza garuka gukora no mu government nayizera ke nkabanguzire aka pick up kange ka Hilux in fact abantu abandi Nairobi naijana in fact ne kitabu cyange nararahoga Nairobi
n'umufarisi gwacyo nkabitaho biri mu munju. Yes. Na parkinga nagamba nabita pick up yange nejja nabyo. Nagamba na Kampala tingarukayo ninzira ke muhano. Hati nejja natandika. Ejeno rukumu rwenda kinana. Buli nako bule mbuhoire kinana na mukaga. Na mukaga. Kinana na mukaga. Nezira ke muhano. Nzira kimwe mpaka Kabarole. Kabarole munju yaitu nkurwiki. Ebintu byange. Washtam. Stama nubu natandikire restaurant yange ninjeta RA Bistro. RA. Rwasa Agencies. Eria Rwasa wari hahi. Okay, Rwasa. Ubunazairwe. Nkazarwa ntaina isoke lyona muto gwange. So isenyo yanduka Rwasa Mabale. Rwasa Mabale. And then Abaganda nabalgia Rwasa Mayinja or whatever it is. Okay. Yeah. So Omanyangoro kabo Rwata Mabale. I see. So nicho kyabaire hiki. Sorry. Hati naija na pick up. Ni official. Na passport no. Nilizina rya. So Eriambo ijana. Mbojana, that's my father. Okay, nkawa nyina mabara asatu. Kaserebe aboko nkazarwa mutaito banyeta Kaserebe. Even my mother's side. Hati isenyo yanduka Rwasa Mabale. Then Eribara, of course, that's a family. Area family. So hata amazina gawagari official Rwasa Mabale. Kaserebe Rwasa Mabale mbojana bona yeye gauna galo. Gona galo. So washaraho kwa abbreviatinga izina ryawe kukora mu company yange Rwasa Agencies. So yaba RA. That's what it stands for. And Rwasa Agencies. Okay. So washaraho kora hotel. Restaurant. Hati restaurant egi kukikora ndesire na kapikapu kange baketa Rush 5. Okay. Rush 5 gear number 5. 5 Rush. Itane ezo kabaziri harwigi kunu na rwigi rundi. Rwigi rundi nukasoma 5 Rush, rwigi rundi nungamba Rush 5. Okay. Hati in fact na abantu mtauni mundu wanyataga either 5 Rush or Rush 5. Rush 5. Kandi kakankonyera muno abokuba nkatunga driver yatandikira kuvuga abantu abatwara Kasese. Arakakoza nka taxi. Nka taxi. Pick up. Pick up. Nizo zatwaraga abantu. In fact kakankonyera muno nokombeke enjweni. Abokuba abantu bakagonzaga no kwikaragura. So natungaga sente nyingi muno. Hati zikanko no mu restaurant naho. Restaurant yange nkokonkawange kozire. Somira France, somira Denmark. Na menu zange zikaba ziri ibintu byange natekanizaga tusokubiri ahandi hone. Nkawa nyina recipes zange zinkozire ibintu byange binkutamu. Kuli nabweke abantu bona abarugaga Kampala bajungu bezire naki mbarara mahoteli makurwago. Mountains of the Moon na Rwenzori baliago wange. Yes. So wakora restaurant kumara bwire burkwengana. Emyaka 10 ndi that was kinana mukaga kakenda mukaga kenda musanju aho narugamu aho batunga umuntu kondi then nagenda mukikaro kindi na kamara yayo mwaka gumu nagamba mtinko ujya kongera koraka ko kutandikira ko hiringa aho kukora hati na decidinga kanga komuka ngarukomuka ukosi kantandikira kumbe kenji yange Etaka hoire na hata hona teka huaga lo rumu ezindi zinta kamaranga. Mwanya yaka makumi. Yeah, teka huaga. I've never kandi yina manya kizibu manyaki. Ntina kuhoza senti. Okay. No kuba mu banka manya ibanja manya loan manya na overdraft mu banka Yes. Timbi akaya nyina kaba katarho cyo nokire
Okay. Mm. So washaraho kugira utire kandi je umukupandisa w'abandi Abandi. nyejo wanje Nizo wanjye. konka shkwije wawe wija kutandikira Okay, hati cyabayiraho kiringo nkaba nyina restaurant yange egi nkaba nyine kiji kyange ifu bandi cyo Bunyansi. Hati Saturday na Sunday nakingaga mu town ninja ninkorana abagenyi mbaija barwaye in fact mbaija mbalira hano nakina hati n'abantu ke halo ikibera cyangaho halo campsite ekibira kikachatandikire ikibera mini kikabaho of course nkazari hano ikibera kiro twalima muge Misiri abantu bali mu kibiro munaki nkaha betu emiti yegende kaberemo hati ubunayizire nasaba bakayikuru bange banyikirize ikibire ki nkirinde kurungi kifoke nka business yo burambuzi nuko nagambire 19 ubu ncyina restaurant yange mu town nalime ibidipa byinshi samaki whatever ibyenyanja na birima kurungi ibizuba by'inyanja yitubyete ibidipa hati aho mpora jayo gubunda abantu bakora upate bwabo naki baitu akasumi ka heka nko kundizire environment naki kandi ninyowomu abantu agoza kurwanira obugabe bw'abantu abo kuba haloho mu constitution haloho akachweka ka 39 akakugamba buli muntu wena mu Uganda aina kutunga ubumezi burungi busaka kumutokera busaka kumutaliwaniza na weki na leta hakantu akokwanga nokutera ebidongo kutokera ba neighbors abatahi naki hati evi nuko ngonza kulinda ekikaro cyange indinde ebyobuhangwa ntakutalabaniza abantu abandi tera ebidongo bukabatokera kandi n'ekindi emiti yange egi okurora mu kibira egi ntagigule munanka botanical garden zimanya genda gura plants zo kubyara hati haro plant nemwe yo guziri haro plant nemwe yo guziri zona plants ziri hano plants za guziri haloho hati nkego muti ogo muti ogo bougainvillea whatever ezo haloho munywani wange ambassador Katenta akabayinyihera mu botanical garden 88 nuyabundetire ezo some species nyakurohan nuyazindetire okay hati na ogo mkindo egeviri egi egi na egi kagomlanka botanical egi baitu emiti yone nyakuli mukibera kiro wingi yona egi kemeza yonka ntagigule gubya nagumye nalinde kikaro kurungi haija muga enkende those monkeys nebinyonyi nibireta ubujuma nibibyara naki ati nchokurora emiti yange galo handi osobora genda nutagisangayo baitu abokuba ebinyonyi binu n'ebintu ebyona mbiruga mu national park ezindi bichweka bingi zuga mu north mu western ankaha mbija hano hakuba haloho ebijuma ebinyekwezire nka mapera rundi jambula naki nibija hano baitu mbija n'obujuma munda yabyo nibibyara bisiga byakubyara nabyo bitwaraho bigenda byamahandi bibyara handi egi niyo so gundi yange no so kuba bageta change agent or change agent so ahantu aha government eine nko kwekwenda kwa uninga naha kwawe ni
ahabukuba ninyimagininga nacho forest teri y'abantu abantu mbaba babyire kunkegera nacho so government they know ko kubasa nangwe tesobora busa tesobora isime itaka lyange ly'obuzaro nyine kurunyo akayija hano 1993 bamuho kama gwamuho itaka lino tiri ya government niryawe ry'omuchapa cha ningana ki ikankaitana okay hikankaitana mu town iwozi basizota kugira ngo abantu tubakutahirira abo kuba hikitana hagati ya town n'ikintu kitangwe na weki ikinyakulo kiringu tukaba twine mutano yeite n'abanaiba twine mutano yeite buramura bwite buloko kandi kugambire itaka lyange rino nyenkurinyo akalutunga kuruga mbukama hati nabo bukama tubaso kulija kulinyaho akwe papara papara byange nyinabifisha abwishonga y'obwire twahendera konka esabite erikwija mukama kwarakunde ahitwa komana hoturatandikire omujenyi witu yariho mukuru Tombo ijana adieri twaba turi aha harukoto aharuguto rwa Kasese na Fotopoto omuri Fotopoto town kandi Fotopoto city omuri district ya Kabarore nandi Betcom Juni nyine Emmanuel Muchunguzi na Gerard Katsabe mukutereza ibishani mugumena businzi